na said na mgusu America no sabre de Mampong silver ahemfie na yewo ye maame Priscilla nkansa dwamena breto dankato de hyekronkron mamponto kuntochi oboye kumana na amani ampona na wote ase na nkede akobo na gin tata ohwintim prokwen ma wote ase no teburu no te akoko dia bene kantankran ma wote ase no wato no wagya twitwa kama foyin ma de wote ase okwasafo kokum kwaku safo gye ne safo gu ne safa so awena de wote ase na nkonto wi aso tafre boso ene ne de ba muti bode fo abo ne fe amaneti nananom e wonse do ne senti amana nananom atrase a ye be na brempon ayie na yegyina so anom na chiri sikasa enti mprempre de ye wo asante Mampong my hene na imfie ho ye amani Ampong stu silver house ena ye wa ye nom ye mami na chiri sikasa na yegyina so aye na abrempo ayie de beto fom bia Nyansapo ye de be mamo ya ka chem se Nyansapo de ye mama so nsi e obibia ho said ye gusu aye kan ye mame Priscilla nkansa dwamena na akoso aduruwa na ye na gusu aye ye no na santere adofo gusu e bapa enye asamketoa ye hwe santere a atoya a ye mame mo susu kuku bi edidi akira ni nyina eye asante Mampong anonom nsahene na anonom nsahene one nabusua ne dom na mprempren wonso ato santena omo echiai yama anonom nsahene ohwintim prako be ma wote abunu no te akoko odi abene kantankran ye wote ase wato wagyan yama na kwaba e man monu yopa na anonom nsahene sana nyina kwatoko bosomfo aye nana kwabrepra nana seyo na fe nana kojokwate ye ba monyina akwa okay bafo wasa kwame bafo kantankrechi otumfo chi wene wehene ba awosu koko nasa po yene ye pepe nana no bedro moso chia bidiba Asante amamre efe na akono na enejenso nana afrakoma ejakama difie nana ejakama difie asante Mampong Hemaa emprempren na Hemaa wona eba no ade na otimo no ye friend saku eno nenne na Hemaa watene mu a wode eba no a nikete edina chi a ye burumu no saku ni nyina chese nani abre a woye omame ayie owo tinmo dene owo ye monwono wo ma ye mpanyina san enu sekete okọ senti ama anikum aba facha wote ase na nkode che na ajakama difie a otosumienu asante Mampong Hemaa na nkono so de che omame ene ne de ba motibodemfo e de omame ekoi ene
na Mampong Hemaa se onsusu be no bidumfo bi mpa hwe hunu mobo ne tikafo kira sa mo ya nanso ensa nyina oba de Nyankopɔn na asɛm na Hemaa pagawti priwtirim kamano ewum se bidie ahye adane nso de nanso ensa nyina oba de Nyankopɔn asɛm pia na Hemaa na achia no na jakamadi fie na achia no bretu ba na achia no aboa wɔkye ne yɔnko aboa wie na achia no Mampong kontonchi obuen yakuma nana amani ampon a yɛde akɔbɔ na gye ne taataa bretu dankatu nana no woni free titika nkyinkyiri di mani sɛ ma abrempo sika tumpa gye taataa piafo de obɛka na asante Mampong Hemaa no waka dom no aka mobode ntwa etwie ba na ɛba no yɛma etwie ba akɔ aba monuyo Osei, you need to save
Asantia Mamreni and Money and Nana, and then you can see you are of education, principal, and advice, and I do hey, so we again zero. Now, Professor Yamania, you school, yeah, that is Mrs. Nyansapo College of Education, Asante Mampong, principal, but also about it. The local council of justice, Asante Mampong, a young woman couple crew, and after something also about it. About my head, I just didn't want to. And then we were 9 hours. Nana, I grew up in the Master my Hemaa, and I was over watching. You know, Mampong, you know, what's the next not a Mampong, and check the map, you know, so Appiah. You know, Dr. K.D. Asante, I see you at the Magala gas. What do you really? You know, we are quite a seal at the pole. That's a seal at the pole. Bonsu, and that's a for companies. Dr. David and Cancer Dr. Show Dr. Watching and another watching Ajima, Ebenezer, Nananso Ewa, Nanano Appiah, and grandson my name, so about the class. But two for German Bonsu. Nana Krobo Hemaa and Santin. Because you're not a young man, Nana Yadamas. Your best cameramen in the one position, Mohoye, Madama. What to tell him, Mohoye? Okay, she made David. Daasebre cheme eni de na braso kwasuti na sibra my man and I committed here. Say the Ethiopia and Otumfo chief protocol. Nasa hine abache. Say the Nasa hine ekedi. 500 Ghana cedis. Ekedi is kind of 5 million. Daasebre cheme enso so.
Buachi Ajima Bonsu. I saw for now, what was your penny? I saw I saw no to put you a bit more. Official, we are welcome to no. Was signed for budget for penny? No. I saw for now, what's your penny? I mean, I told for us of Buachi Ajima Bonsu. I say him. I'm going to work out here. And I suffer at my Barbara Fatima. And I suffer at my. But then I say, hey, about your mocha, about my papa. Daasebre champion, the blessed person. Daasebre, my man. The man that made fear. Said the Hemaa. SHF and champion of the one buyer 500 Ghana cities 500 Ghana cities and get this Ghana 5 million.
And watch snap further and so your career no projama aye opinion and the fama episode and watch here are so call of more what did you be now and see my or do you say Daasebre
One factory, one D, one S. Sanity. Nana Adodankwa Akufuado. Ado Agenda 111. Ado planting for food and jobs. Nana Adodankwa Akufuado. Ado Gagai. Ado Premai. Nana Adodankwa Akufuado. Ado Stampede. Mama Ba. Wano Eneno. Yo, Sanzoneba. Sanzonena. The African Messiah. Ghana Mampong, Nana Adodankwa
Second lady. Yes. SMC, Ghana Mampani. What is second lady? Yes. Ghana Mampani. Adu Showboy. Adu Gade. Samira Balmia. Nana Nyanfa. Ghana Mampani Ababedu. Obesibidi. Aduana Omokuya na Obesibidi. And the Ashley cameramen no come the other side say kakrama yai esa mo si nana no anim yesremo mo ko kakrama yai nana adoda kwa akufu ado nana nyankwada yakopon to ngwanem kana maida wase asante Mampong maida wase sawo mbre yai nana yakopon israel yes honorable Appiah kubi only nana black go for the company ewo asante Mampong one day you go to no Ghana Mampani na bi achire Papa Samira Baumia Samira Nyankwada here yes second lady Haji Samira Baumia and I see for no when I Andy na chakuma tifie okotiani kuno wakotiani kuno okotiani papa The church of God. Zero. The church group of companies. okotiani papa eti na do dan kuna no woye no Ghana Mampani abedi achire woni ne papa an hu chase kwa abri mankani obapa tokua na Mampong Hemaa woni ni anu ni abusua ni nyina metumani ame ho akosin kansa jamra bedi akon eni bedi akon family ni nyina eya wo mu nyina eto aso enti we are a cancer family omo ato santene ten na eya abusuapani na nabo achi ajamai ena gas CEO ede magana gas Dr. Benasante afei eya bedi akon family na Mampong Hemaa na Jakuma Tifie woni ni niano ena ato santene Emma potasi adispreko amodan saso abusia ena ekotia Ghana Mampani na nda kwa ekufuado Ninyere Emmanuel na second lady Excellency Hemaa Samira Baumia also Echena Nano Hemaa ono ya incoming first lady the hard working second lady na nda kwa ekufuado ya do asese mbere Mampong mai na wotuda obaye eyeda exercise uye kuna pa wala Mampong Hemaa akutu na nimu na Jakuma Tifie Hemaa yesre ko dabase wono ena ochaferi en cancer jamna family wabuna etia no ena tatu CEO akwasi cancer jamna bedi akon woni ni miano emani mema womu nyina ato santre womo etia na city of Kumasi high school no eye en cancer family edia enoti na mi da ko fodo memma ena etia no ena no womu tia no mache woni aba no so aka ho amamna ni amanye kwaso yes the second lady incoming first lady Only Samira Appiah Baumia Okochira na Mampong yo ahine ne yere okochira ahine oya ntiana kwa singa nza tamara media ko na duru so ona cha ye Ghana Mampani na do dankwa papa pepe bi o pe no wosam na owoto no woti man o wa obrase second lady Hemaa Samira Baumia eye tra Hemaa nana yipoa Pene tra Hemaa nana ya wasi o Mampong mai da wasi ani mo nyama o be say eye asante Mampong nana adodankwa ekufuado Ghana Mampani ekufu ko to biri jake asu ya bere ko kuya bene ananzo wi apem ose o ma odamirifa afei na nadifie Mama Titi asante Mampong Mama Penny and so on Titi ose nana adodankwa ekufuado ma wi abo o ma woni abusuafo ya abo afei ose mensan kanjire muse kwaten kwata biri ya ne papa wonni na afia se kwana so won wieba eni ntina me na na ye Nyansapo ya ba mi se eduama na agoro na
na jamfi shop ba Appiah say na odi obotu obusu ya na adani obutanti otin mi otin ko mampontinga ehia magasa tenten na otin tema ko mampontinga ehia magasa tenten na na adodankwa ekufu adwe wona waje mbidiri pene mbotara pani ga ga jile pene jile bibedi ya bombe dia media sa menka na maja